nta mupiyoniya cyangwa se nta mushinwa wemerewe kuba yakoresha Pi network. Mubyibuka abashinwa nibo bari bafite amasoko manini muri uyu mushinga wa Pi network. Aya masoko guys murumva ni inkuru mbi, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru umupiyoniya ashobora kumva kereka umuntu utazi igisobanuro cy'abashinwa muri umushinga wa Pi network niwo nyine wawe. Cyambere tugiye kubona Pi network nk'umushinga mwiza twari twizeye, nk'umushinga wari ugiye kuduteza imbere, tugiye kubona hafi kimwe cya kabiri cyawo ufeyaringa. Nimba ivuga gutya ni mu ntera amabuye yego n'ubundi Pi. Let's go. Hello friend and family, this is Habibu Crypto. I'm Habibu on camera. Reka mwese mu kubana nanjye, nizere ko mumeze neza aho muri hose mu mpande enye zitandukanye. Guys, ubu noneho nje kuri kamera mfite agahinda, sinzi nuko nyine bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Kabisa ari ukurira nanakarira kubera yuko ibi bintu birarenze. Noneho ibibaye mu mushinga wa Pi network simbizi kabisa. Gusa ni inkuru itari nziza, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru n'umugore ashobora kuba yakumva ari umumayina wa mining umushinga wa Pi network, yareba nabi n'indi ikaba yavamo, kubera yuko ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Guys, murabizi ko mu Bushinwa, mu gihugu cy'Ubushinwa niho hantu hari abapiyoniya benshi muri uyu mushinga, ni naho hantu hari influence nini cyane muri uyu mushinga wa Pi network. Nkuko mubizi mwagiye mubibona muri muri Pi Fest, mwagiye mubibona mu gihe cyo kwamamaza Pi network, abashinwa babaga bari imbere cyane ku rwego rwo hejuru. Nuko ngo ni timu nini ifite ikintu ivuze mu mushinga wa Pi network, ku buryo kuyitakaza ni igihombo kinini, ni igihombo utabona kuntu ukibara muri mushinga wa Pi network, kubera yuko 80% by'abantu bari bahetse uyu mushinga wa Pi network ni abashinwa. Wakibaza ngo rero ese bigenze bite? Niki gitumye nza kuri kamera mvuga yuko ibintu bikomeye cyane ndetse ari inkuru y'incamugongo? Kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2025, leta y'Ubushinwa yashyizeho itegeko ribuza, rihana ikintu kijyanye n'ubucukuzi bwa cryptocurrency, haba abakoresha umuriro nk'uko Bitcoin mubizi ko bayimayining hakoreshejwe amashanyarazi, haba uburyo ki bwa mining bwa mobile nk'ubu buryo bwa Pi network. Leta y'Ubushinwa yasinye itegeko rihagarika ibi bikorwa byose mu gihugu cy'Ubushinwa. Bivuze ngo na payirimo nta mupiyoniya cyangwa se nta mushinwa wemerewe kuba yakoresha Pi network. Mubyibuka abashinwa nibo bari bafite amasoko manini muri uyu mushinga wa Pi network. Aya masoko azakora muri ecosystem, bari bihariye hafi 50% y'amasoko yose agomba kuzatanga serivisi muri Pi network. None nta mushinwa wemerewe gucuruza, nta mushinwa wemerewe kwamamaza ibintu bijyanye na cryptocurrency, kereka abashobora kwiyadapta bakaba bakoresha VPN bagahindura location. Guys, murumva ni inkuru mbi, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru umupiyoniya ashobora kumva kereka umuntu utazi igisobanuro cy'abashinwa muri umushinga wa Pi network niwo nyine wakumva ari ibisanzwe. Ariko umuntu wese uzi igisobanuro cy'abashinwa muri umushinga wa Pi network, ngira ngo ahari yamaze gucika ururondogoro, kubera yuko ibi bivuze iki. Cyambere tugiye kubona Pi network nk'umushinga mwiza twari twizeye, nk'umushinga wari ugiye kuduteza imbere, tugiye kubona hafi kimwe cya kabiri cyawo ufeyaringa. Nimba ivuga gutya ni mu ntera amabuye yego n'ubundi Pi network ifite abandi bakunzi hirya no hino ku isi, ariko mumenye ko abashinwa nibo bantu bari bahetse uyu mushinga. Guys, nibo bantu bageragezaga, mwajyaga mubibona, bajyaga bitabira ama event bamamaza Pi network, ko bune ni ibintu birenze. Ngira ngo wanavuga ko no kuba Pi network igeze ahanga yaramenyekanye mu ruhando rw'amahanga, yaramenyekanye ku isi hose, abashinwa nibo bantu bafitemo ukuboko. Mwajyaga mubibona iyo babaga bakoze inama, mwajyaga mubona kuntu ku isi yose bita bigaragara amavideo yabo acicikana hirya no hino bitabiriye za Batamall, mwajyaga mubibona muri Pi Fest. Mu by'ukuri abashinwa bagize uruhare runini muri uyu mushinga wa Pi network. Kuba tubatakaje bivuze iki? Bivuze ko noneho Pi network ahazaza hayo
simvuze yuko hatazaba heza, ariko icyizere ni gikeya cyane, kubera yuko murabizi abashinwa bakoze ibishoboka muri uyu mushinga wa P-Network. Mwibuke ko n'umugore wa Dr. Nicholas nawe yari umushinwakazi, birumva hari harimo motivation nyinshi. Ese bigiye kugenda gute kuba dutakaje iki gice kinini cy'abashinwa? Kuko abashinwa bari muri uyu mushinga barenga hafi miliyoni 10 zirenga. Guys, murumva yuko ni abantu benshi cyane, kandi ni abantu bari baritangiye uyu mushinga ku buryo bwose bishoboka. Ubwo ni ukuvuga ngo ikintu kijyanye na peer to peer mu Bushinwa nticyemeye, ibintu bijyanye no gukora trading wisunze ama exchange ntibyemewe. Wakibaza ngo ese biri bugende gute? Abashinwa niba bitari byanaba, nuko ikintu kijyanye n'aya application rimwe bishobora kuvamo bakaba batayabonaho access, ukaba utajya muri Play Store cyangwa se muri App Store bitewe na telefone ukoresha ngo ube wabonamo P-Network. Guys, muri kubyumva yuko ni ibintu bibi cyane, ni ibintu mbese ubu P-Network n'abari bujye babasha kuyikoresha, n'abari bujye bisunge izo za VPN bagahindura location. Murumva ko ni ibintu rero bigiye kuba imbogamizi, nta kongera kwamamaza, kubera yuko ni itegeko rivuga ko nta kwamamaza ikintu kijyanye na cryptocurrency, nta kwamamaza ikintu kijyanye na trading, ndetse babashyiraho n'ibihano bikakaye. Guys, njyewe ibintu ndimo ndabivuga ndi imbere ya kamera, ariko byanshenguye umutima, byaneye kwibaza hazaza ha P-Network. Noneho mbona ni ibintu bigoye cyane. Niba rero nawe ari muri uyu mushinga wa P-Network ukabuza uruhare runini rw'abashinwa, guys, ntago wakishima kuba tubuze timu ingana kuriya mu mushinga wa P-Network. Nkeka ko ari nacyo mubona cyamaze gutera P-Network kugabanuka cyane ku masoko, kubera yuko muri no minsi turimo turabona igabanuka ridasanzwe, imanuka rikomeye cyane ku mushinga wa P-Network ku masoko acuruza amafaranga akoranabuhanga. Rero nizere ndakeka ko ari nacyo kibazo gishobora kuba kigihishe inyuma. Guys, ubu se koko mvuge ngo ahazaza ha P-Network ni heza tubuze abashinwa aribo bantu bari bahetse uyu mushinga? Genda ujye muri za application zageze kuri Mainnet, za application zigomba kuzatanga serivisi n'ibicuruzwa, urasanga inyinshi zarimo n'iz'abashinwa. Bivuze ngo n'ubundi ntago bazatanga serivisi ijyanye na cryptocurrency kandi mu gihugu cyabo itemewe. Murumva yuko guys, ni ibintu bibabaje cyane, ngewe nabuze nuko mbivuga. Gusa nyine aba ari amakuru abonetse agomba kuvugwa, byaba bibi byaba byiza, nyine twe tugomba kuvuga ibyo tubona nuko ibintu bimeze, bityo nawe ukaba uri mu mushinga uzi ahantu ibintu bijya. Murabizi kuba timu yacu ya Payina bipfa kuvuga gusa, ndakeka ko batakora ibiganiro cyangwa se batatanga amatangazo avuga ko bahombye igice kinini cy'abashinwa muri umushinga wa P-Network. Ariko mu by'ukuri ni ibintu ngira ngo nk'umusesenguzi cyangwa se nk'umuntu ureba ibintu bya cryptocurrency aho biva n'aho bijya, njye namaze kubona ko ni icyuho gikomeye cyane kuba tubuze igice kinini cy'abantu baminingaga uyu mushinga. Guys, ni amakuru nagira ngo mbagezeho, by'umwihariko amakuru nyine yihutirwa, bityo umenye umushinga urimo bimeze gute, birimo birava he, birimo biragana hehe. Mwese mu kubana nanjye, reka nizere ko mwamaze gukora subscribe. Guys, nizere yuko ibyo ngibyo byo mwabirangije. Ikindi nshimira mwese muhora munyereka ko turi kumwe, abankurikira mwese. Rero uyu munsi nagira ngo mbagezeho aya makuru. Ikindi Nyagasani ahaze kwifuza kwanyu, arebe ibyo mukeneye byose n'ibyo mwifuza bibahe, nta na kimwe akuyemo, kuko we ngo amenya ibyo umuntu yifuza n'ibyo atekereza maze akabimuhera ubuntu. Niwe wenyine utangira ubuntu nta kiguzi. Reka rero ibyo byose mwifuza, reka ibyo byose mukeneye abibahe byose uko biri. Wakoze kunkurikira, duhure mu yindi video ikurikira. Ndabakunda. Ciao ciao, mugire umunsi mwiza.